luang chua clear tu te chibai kan bu ka cheu tun chum kan program a chuan Hindu sa khwa changa Christiana ain pe ka wanga chung te nan no chuan tui thar pu MB Pradhan kum na hun kan run nei do na Christiana a impact chaudan testimony te ka in zo do na ni a atop thleng mi lo tel pui turin clear tu te po kan in so me ama sain ka pu chibai le chibai la hey iming hi MB Pradhan ani sia sa ne tin kan lo she larzok chin che boxi a ege iming omzia hi min han soifia sakma sala tero ole e sane hi e kan nepalin hama chuan sane ti hi tea tina angania chu chu chungko han unawa jinga hi unaw jinga tever kan ni anau pangver ti meang e chuwang chanin ina hen hey nu le paten sane ti tin min ko thina sane ti hi ni china so soyang khan tea tea tiang hawang khanin hey thian te ho po sane vekin min ko thina chuan hey chang chun ke point official document apo office apo sane tin ka jak phau thin ma se adiktak official a chuanin MB Pradhan chu ming dik chania alle alo mamme in chung ko chanchin khamin han soi sak la khoi khu chuang nge ni ti len khan chung kwa chanchin kapian mun he chu Assam Tezpur district ania mase antena kum khat line nu le pain Arunachal lama pensana chuan Arunachal kan sei lena kan education te engkem he Arunachal kan zawa chuan panchung kwa unaw parukanya mipa panhele meche pali pasalte kan nation back to tuna inpui engkol tu chan heta lekha balia kan u mipa inpui chu engkol mekani an chu alom omme jirna chanchin jirna chungchang khai han so chhodo ni ra engthing e jir ve ti khamin han soi sakla jirna lam general la hanan class 12 Arunachal CBSE board an jir chha kha chuan chumin ho chuan University Maharashtra University Hindi graduate kan jir tan cholom omme zo na kan han in zo chhoje langa Mizoram eng tianga ron chuang nge ni eng titura ron chuang nge ni eng kuma nge i ron chau ti khamin han shilla Mizoram chho na chan ber tak hi chu kan nei lawa tun lai ka ngai to thina eng tan nge Mizoram ka chho o ti te hi ngai to e Mizoram chho na chan ber tu na kamimal ngai da na chan pathian min ko na nem o ti te pokati thina achan chu pizingi hey pisangjingi durtlang mel nga me missionary in St. Peter west of Arunachal Pradesh athok thina sota tangchan pizingin hey kan omnai wang khanin kan kom thina kan ina te pon lenga tikhan ke ni chumilai chan jirlai mai kan nia chon amain Hindi jirtir tu kan mamwa kan sikul hai bambatan school ate jirtir tu kan mamwa chu I thok thei chan kan lombe wang te wang khanin ani chan thok ta ila tin kan chauta ne chu pi sangjingi in min ko ane school thok turin min ko chunia mase tikhan kan omjela kan omjel tikhan kumni kum thum chu kan ommanani chu mi kum chu iron chwa chho kum chu ila she them sang ni le pakhat 2001 ani chuanin chung hun lai Mizoram ron chuan chwa tir chuanin Mizo tong ila thiam lem lovem thiam na ekma ka thiam chuang lo in engtin ngai in zir chho ti khamin han soi sakla zir chho tum chu ni chuang lo ma se jir nge chungai sia mi in te kan lua mani in rong te kan bola le in te kan sema dora kalin thil lei thei silawa achan chu Mizo tong them lowang khanin
ek ma le thei po kan ni chuang lowa tikhan dora kan lu da alu te polythene khan kan khai tap tapa tikhan paisa an mamojat kan pe me tikhan kan hon me thina tikhan nia mamo missing a hanthil mamo chan engkim atum lo point kan du lo point kan jirle kan tumte kan ti te chu ka ti nge ngai thina chumian devin mizo tong hey mizo tong ka tong thei don mizo jinga ka om don ti po egma ka ngai to lawa masala kan situation in kan mamo jirin mong changin tikhan tong chu kan jir chauta ni ale alom ome mizo tong chu hari ti reng em ka syat china chuan pathian jara hey English Hindi Nepali Bengali Bihari le Arunachalami adi le tangsa tongte chu pathian jara ka tong thei vek ta ni mase mizo tong ang har chu tong dang hi chu har lo mizo hi chu har berniam o kati thina achan chu hey tuna somni kum somni vel ni to mizo missionary jinga mizo mission compound kan horeng kum somni lai nia tuna soi po hi za thlak lek leka achan chu kum somni nuwa po tong ala them thailo ti te tuna po hianin tong chu ka them thailo ni chu bangin mizo tong hi chu har berniam o katia khwela hianin chu sha thiam thei di tong chwa kha alu shim tu na poi thiam kan tia ni chuanin kan in zot zomanga Christian na hi engtia han mel sha chawngei ni durtlang bambatin school a thoktan kum he sang ni pakhat nichina ka soyang khan kum khathi chu ka omai maya achan chu kai ni hi Hindu chungkwa tak mo Hindu atang kan chwa kan ya Sailian kan ya sang ni pakhata dutlang kan chawa chuan ekma Christian ni ti le Christian chungchang te laliswa chungchang te ekma kan selo masa kum khat nu hanen hei kan dutlang evangelist so thawanga pu chauthwama thi san to ama he masi sangatia evangelist nan amthina chu kar khata te thakata te mintlo thina chu atlo peang in Bible le a Bible thu te pathian thu te laliswa chungchang te min sai thina so ta tang chanen hey kan tumlo mala pathian na tum chan engkim ati thei tiang khan karil rupo hi ani chuan pu cho thwa ma chanen Bible te he New Testament he minda sana he rem chang ai cher don ya min tia chu sikul jirter tu na thakbang khanen lekha cherte chu ka peive a chan khami lekha dang cher pain Bible pu chang ka cher then so ta tang chan hey tun thleng ka soi thei chu Matthew chapter 1 verse 1 a hanen thu chu pathian ania pathian a chan thu om ti hi chu ka cher tan ta ne so ta tang chan laliswan pathianin karil ron na thoka tikhan joy in pathian lama kan hoi ta ne alo ne me nge thang nom chho do ning ka sia a ti chuang Christian a cha engtin nge in pek chho dan kha min han soi chian sak lela engtia in pe nge chumi tuna Bible verse soi khan in ril ru te em ta a iril ru a in swal ve po in karinga mo Hindu atanga Christian ha in pek ngot kha engtin nge iril ru siam fel dan kha nia Christian chan kan pedon chanin he lam kan generation kan chungkwa te unaw te nu le pa thleng po hi angai to ngaya internan Christian akan pe a hole tur kan nei don lo ti kha ju chiang le tok achan ju kan keima chungkwa bi ka hanen tun thleng tu ma Christian an omlo keima chonia chu ai ngai to tur hi chu thoil tuk mase pathian thu ania pathianin anna thoka chuan ngai to tur chu tama relu chu boy ema engting niang Christiana peta ila nakina
hole nuai hanen ingtinge mintri dante ingtinge nu lepa an ngai dante achan chu chung kwa hanen afapa panhi jo kan ne pakha chu pa pasala nei to tuna akte ber kan ne kan tila chutun ma hindu om lai chanen he mi pa hi chu ahlu ver ne dowry system apo hanen nu lepa ta chan be se sang ver ani dowry apo engeng mani mechela matangin in nei nai hanen thiltam tak an pethina chuchan enge hop sangwer ani thina no le pa tan chuan chumi thleng thlengin ka ngai to phana masala hey khami ngai to na chu helam ni sala pathian ko na le pathian na thona hi chu tu ma an he thailo chuwang nyang dortlang tho kumsang ni pania hanin baptisma changta ni reverend jobiaka pastor mo jumi online crusade program nei lai nia dotlanga baptisma juga changta hello me haro pui em te o ti chuanin chu christian ai in peta I chungte lam kha soi lu ta ila engtiang che in nge an do dal che an kal che ke khamin han soi sak le la in lei chin na kha han soi lu ta ila te ro nya Christian apek nuwa sang ni pania Christian aga pe sang ni pathoma kanu thi chumi thi nuwa chanchin sia ta min ko be dutlang om lai nia chuan hey ina ala thleng fellow thleng don chia hindu da na chuan fapa in he lukolin korvar ha in ni som pathum 13 days an niam an puja te an tingai thina chumi tir chuan ka u le ke mi papa ni hi tinge nge ngai te te kal ko nga ina po kan la thleng lowa nu pa kan kala nu ruang po kan mu thai lowa kal ko nga min dala chuan hemi pandit nen bucket up tu ya kengin hei hetan bol hala kor felbe khanga lute heta kan koldon ne hatia in kala thleng lo fit some nivel ala om chan ka he bungwa te chan laveka ke hi mindala local ma chuilud lawang mintia chan kandil bea boy khatal he nu rang te chumin mutir samula katia anfal chang lawa he hi local ma kandan hindu dan angin iti ma chu ilu thailawang anti wang khanin so ta kha changdan chu inti dan ang khan local te korbar hak te chu kative kang ek ma ka boina amlo ma se hemiti bek nu apo hanen karil ruin kathin lungin in dan hi pom lo chan inge am jam don hai ne achan chu krista ka peto Christian ka nito ka chandan chunia so ta tang chuan an pui thiam hole ei ho tu tlem ei khwa an ti thei ho chuanin ani chuan innu ruang poim hu thei lawanga tikhan lut lo ro wena tang chuan ekma hei hemi chungkwa nen khwa chungkwa mai ni lovin hemi society nen hemi khwa nen ekma relation in nei lo achan chu kan sa khwa te engkim dang bek to wang khanin hemi Christian atangin chwam ha chu ilu thailo chu an chandan ni ma khanen ani chan poi lowe kan ti lo me ang tin atuka ajana khoya mani kan ria ka atuka kan let tlang lama ani chu tun thleng society a chanin unau ja henge phone a enge mo chan kan berenga relation tha ti meang ma se ala hong chuang lo chan khwa po society a poni thawa kala engkim hey tun ma ang khan ka ti theilo tani tun thleng ala ni reng ani Christian ai in pe ka wanga itorna anasa kantia chumi awang po chuanin pathianin mal asom je chepo kan ringa asom chepo in kan sha tin kan hanzo le chak chu Christian ai in pe kha chu inu ruang nge pom hu theilovin yoma in chir chang te nei ve thinem voi khatal in chir inei to em
chir tila hey arukin taple mitwit late chu omrenga mi mutirpo tulp ka tilawa maseril rucha na chang te chu omreng ingeting o ingeni omja ingeting ka ti hi athaem adik jokem ti te po question hey baitam tak mani le mani pu ga jo thawa ma se hey ka ngai to thina hindu a online inge kanti mani tharau damnan inge hindu online kanti ti te kan ngai to let le janen christian omte laliswa kan pomte hi chu kan chirlo jok te hi ka final decision chu ni ta ni ti chuanin christian ai hanin peta ingtin nge hun I han man chho dan kha min han sei sak le la skum sang ni pahnia baptisma chana chumi nuwa chuan hey pups daniel he keimatan chuan hey hindi guruji tiang chimo the master ti hi ama chu keimatan ani sei swallow chuan keima master chu ama ni ni lengin sikula kan thoka tlaya joy khama chapayem ti te jathina apeye pereng ti te tikhan kan tuina hi asang zela ama caution visit nakalna pyangin aswai thina chu nuam khatia ke point mo chuanin hetian ni chuanin karo jaipol te siam ilatia pupias chuanin tikhan jaipol te kan siama ama kalna pyangin kan zui zela kausana te laremin chuan counseling te mamwa khan counseling kan tibea chuan enki mai hanin kan pastor in soyang ngangin kan tibe thina tikhan pathian rongbol na hi atui tul mea a thei chuanin full time pathian rongbol na hi thak theila o ti te hi rilro om thina chu ka ngai mimal ngai dan mai nia tu bulama ka soi chuang lawa masala nia nikhachu pups danielen itui biao chuanin karo full time in thokdan te hi jongang tin synod office lama te min kalpuya chan synod pathian inge pathian rem inge remchang remruat angan yang chu ekma dilna te soipuite inge mo interview te entrance te po ekma khanelo tikhan pathian jara missionary chu kaniveta ni tikhan sinod hwaya chuan missionary in ichwak ta sinod chuan eng chu eng kum nge ila she them sang ni pali january thla ani chuan in chumi atanga tun thengai na mun hokha min han sei sak thengem kumsang ni pali january arunachal and assam mission field isa kachuk tani chuan sota tangsa middle school kan mission school ania sota hindi jirtir tu anmamo chan board secretary in khami fila tangsa middle school jirtir tu thana thak turin mintira sangni pali atangin tun thleng hi khasana kala charchar kasan lo jirtir tu nikum thleng 2023 thleng jirtir tu in ka thoka tunkum January 2024 atangin kan Arunachal and Assam mission field headquarter officer literature worker in ka thoktani tuna he chan alom omme ti chuanin chu zirtir tu nai thok de tlang pui ta ma se khami pya lama khanin enge pathian rongbol na dang in kalpui thobin karinga engtiang che nge rongbol na in kalpui thin ti khamin han soi sakle la jirtir tun ha hi chu mission fila chuan secondary na tenia first kan titur ber hi chu evangelical line na hanen kalngaya entenan jingdaria ta school kan kala dar ni le chanbe dar thum thleng school kan oma tlaya visit in kan chwaka visit hi school hanen entenan asamni chuang jirtir tu kan oma khami jirtir tu hi group nga te kan semin tlaya
student visit angin kan chua ka student visit a hanen student visit hi chu pathianin ming min pek khania hey student visit angin in chua don nia tina ringo ta nia mas student visit pia kan target ber chu non Christian ho ringlo mi tetlo hey kan target thina chu group sangin student visit mingin kan chua ka chan ringlo te ina kan visit in antenan kan no pangjir lai te po ring tu back kan ni chuang lowa ringlo te hip omboka khami no pang thuin e nu lepan nena kan thlenga pathian thu te remchang angangin toy engemo remchang tila then kha chuanin pathian thu soi mai an mani sakhwa chungchang te soi thina chu toy te engemo remchang chuan kan soi thina tikhan rang bolin kan chua ka chuan soi lo ang e kan mission field a chuanin antenan jirtop ni jan mo jirtop ni jan thakhat a boili te boi nga te om thina chu kartin outreach program kan tia outreach program te kan siam thina antenan achangin non Christian khwa te kan kala group siamin achangin Christian khwa puni thawa mi chaklo te rinna laman chaklo te hena kan kala tong traina te kan naya inge non Christian ina te kalin Bible charin Bible track te kan sema jan Bible thu te kan siam kan inge soya jan then khata jan hei khwa angin kan evangelist mun sanga an oma an mani an ko khomin jana film so te is laliswa film te kan so thinani tikhan kan rang bul na tlang pui chu ni ani so angai nom ne me chuanin kan zo manga chu di chuanin mission field ta khan missionary khanin sang hi pali atang chuani om chawa I inrong bol na kalpui dan te kan han sia hun har sa tonte inei ve chinin karinga tin Christiana in pe ka china I hun har sa to khami zo khamin han soi sak til bok la poi chuang lawang chu poi love harsat na he che omlo thailo durtlang omma chan tangbal ni maya ekma responsibility te omlawa anu puichu kan nei thawa fa pakhat din kan om thina ina om ho bang khanin ekma harsat na chuti management ngai te hi omlawa mase durtlang kan chawa skula te jirte tun ha kan thoka lo nein ekma chuti harsat na chu heta chan kan nei chuang lo masala mission field agan chau cha khan hey adjust harani chu pathian rong bol le helai ommei mein tal mei ai he chu amil thailo achan chu mission field agan oma mission dan te sinot dan sang te oma missionary jinga omin na tho hi chu tle min ke ni mi thar tan chuan har bethin chu mai ni lovin lo lampo ni tho antenan dutlang kan school agan thoka lo kan laboka tuition kan laboka engkim manage thebek mase mission field ajan hetian extra income ti hi omlowa lo kan ra la rengota achung kwa he atam zela apung zela ti me chanin lo ringot cha chu adai lawa soi po ka soi thina kan field secretary ten he na po kan how to ten he na po ka soi thina lo hit lem mấy cái thọc lo me don me ti te pai ril ru chang chain ko sam thin chung kwa te po kan soi hawa helai ai chon thok ma sa hanen kan lo tam de sin male kan om nom de sin male kan kal me don men le he ban san don me don men le ti te po bai tam tak kan soi chak to me the kan chak to boka ma se pathian ngai dan le kan missing ngai dan hi chu mil thailo ni eng po kan tum ila pathian ar enge remrat lo chuanin kan thui nek ma kan ti thailo ban san he kan tum na sa mission na tang khan achan chu kan lo hi thakhat ei dai lo ti te thomno le te fa te kan neya ei thomno te engkim managing ai sia dai thei si lo chuwangin ban san meo he mission na he kan tling lo ni hi ti te hi ril ro om thina ma se tikhan kan soi piangin engimo tan puina te heta how to te lama tangin te khwa lama tangin poni thawa
tikhan he tan puina hi omzela ril ru hi a thlak zel tikhan thlak zela chan nge tul maya tul maya mission na hi abathian rong bol na hi kan tul mai tikhan atun thleng hi kan thok theya khami bak he chu chung kwa thil ni se khami bak rong bol na harsat na hi chu nia mirama pathian tu silnin om he pathian rong bol na hi chu har bea Christian mai ni lo keini ain ludma sa ho Catholic te Baptist ho te po oma CRC an omboka kha chu engpo ni se Christian pathian ring tu chu nia khami bak kan omna Arunachal rama hanen har saber hi chu rangfra ti hini rangfra answa sa khwaming to rangfra hi hei pathian lem tak po an nei juang lo mishing lem ang devin an siama akan zot thina enge in pathian mingte khoi tangin chuak te po kan zot thin an mani po hei soi tak tur an nei lo an soi dana chantun ma pu le pi ten an pathian he kan pathian an hi tia chu kan dal tu ber chu ni e tuna ka soi chwa ka nga hei kan mission field ni ta se dot khan next hi chingsa khwania chingsa hi khwaming chu mission field le chingsa hi hetian boundary om ta tro helama chingsa ne helama mission field tun thleng hi hemi chingsa kan pel thailo asan chu he ramkhra khwa bek an manisa khwa om na nia kan tumna sal tuk hey next to mission field nia inge tinge tun thleng hi Christian le thailo masala kan the missing a chan thailo mala pathianin ama thu in chan en kimti thai tiang khanin chu presbytery caution preaching station ang devin chungkwa panhin caution biakin chugan dingta ni dikta ka chan caution panga tu caution somthleng omma chan biakin ding thailo mase caution panhia pop biakin te kan ding thai chu pathian remrot na nia chingsa khwa chan khami khwa hi chu 100% rangfra khwa nia mase presbytery kan luda baptist an lut poka tikhan tu na chan 50-15 helama Christian omna helama rangfra omna te tikhan den omta ni kan Changlang district a chanin rangfra in claim an boy there thina Christian pathian rong bol na hanin preaching te outreach te kim hi hetla chon lut lo tur ti tap te hi om thina changin missionary te preaching turin mi ina leng po hi phallo te po om tho chuan buddhist te antama khamti hawa han buddhist omta ne chakma hawa po buddhist omta chakma khwa te buddhist khwa hanin khamti ate achan chu tu na hanin district paruk bel kan huap to bel paruk nen chu district paruk achan mi sang sakhwa sang mangte an oma chu mi jinga chanen keini bible track te kan siama singpho english hindi assamese tangsa jugli hemitongin bible track siamin remchang angangin entinan buddhist khwa kan kaldon chan singpho track te kan kenga hindu khwa kaldon chanin entinan hindi bible track te kan kengin tekhan remchang angangin kan pe chwathina chu rangbol tlang pui ania chu mi bak pakhat chau ka sayange kumtin hi mission field in Arunachal and Assam mission field ahanin bial paruk oma hemi bial paruk chunga hanin tuna presbytery kan ding to presbytery hing hi chu patkai presbytery anti thina khami patkai presbytery chunga hanin kum khata mi sompanga bel lak in gospel team ansiam thina chu gospel team hi tangka lutuka dekhan hun sanga kalin program sang an conduct be speaker te hey senior thoktu te khami team a chon ombeka film show nen sermon nen jai ho nen tong try nen engkim dekhan rong bol na nei thin an tangka ni
ti cho ngai nom le mai pathian ram tang pon lo tho lok le ti kha kan han shebel zela ti chuanin kan hanin zot zamanga khami zul zui deuh tho chi khanin pathian na tho ro pui i ton to te nang ma mi mala po min han soi sak le la pathian ro pui na he chu kanuna hanen thil dang bak ma soi tur om lo ba ke ma le ke mai hanin ti dang la hanin alang bek thina i nia tiếng kan tiếng cái hi ni china ga soi ang khan Hindu pure family ating chwa nia Hindu ai hanin inge tinge ka tang rei o ti te po ka ngai to thin Christian alut nu mo ka life ka 50% hi Hindu ka tal mai ekma tilowin inge tinge o ti te hi pathian ni inge tinge ton ma min mu chuak lo ti te ka ngai to thina Christian na om nu ai hanin hey ekma chu kan nei chuang lo ma se chung kwa hanin thamwan na peace ti hi eng po hanin midang angin nei ila ti te hi rilu nei ngai lo te nei angangin pathian in he pe ka ni hi lom ro ti te hi thupui ber hi chungkwa po no pangjing po devotion ate po ka soi thina keima hanin chang in ka chung te ka nu pui te po hi anjor thin inge tinge son ngai lo omna ngai re kai om char kum somni chuang I oma inge tinge ni o ti te hi min jor thina fa te po hi anjor thin pathianin inge midang ain sang tum lo tur ingte ka tiang be passion ti himo te mizo tong chanin khasai thailo mai the chu tuar thai ngai pathiana chan mo ti thutut ka ti lawang he hi chu ka ti tur ni lo ti te hi ani lawa nangma hen na ming hi he hin ha thok turin ruat to chan pathian ruat tina ni maya chu bangin khami ril ruin na tho duty responsibility hi chu jo nge tum turini chu kanun na chan kamu so ta tang chanin ka satisfy ema eng poni se amatan ka thoklowa pathian tang thokani he thai pato pin ka tiang ti te he rilu nein ton thleng pathian ha hi chu kan thok thai alo buile mai angai nom chau nangin kan hun top lam kan lo nai no nanga ril ro soi du inei te min soi sakla ti chuan kan hun kan du tok don nia ninge vaina hun tha hei nang mani channel train puin hena inge mo soi na hun te min siam saka alamam le maya ka soi tumber chu hei Mizoram hi ke ni chu Mizoram po na ombang khanin kan char thina mi te pon soi thin Mizoram is fully Christian state ti te an soi thina chu ke ni po hei Mizoram chohi kan chak thin achan chu Mizoram hi fully Christian state nia ke ni ramdang a chuanin engkiman mix back Muslim te po tam Buddhist te po Hindu te Christian te engkiman ombeka chu nuam kan tiba ngai lo achan chu mani thuin kan kal thailo om thailo mani entinan then khata chuanin hei ke ni missionary omna in ni se annex hi Hindu ni se an mani ram ni sia tong trai te po ring te win tong trai me ro ti te po om thin sin chan hla pathian hla te kan sathina beng cheng lu tok joiten satero ti te po om thina masala Mizoram anga chuanin du tokin pathian faknal ha te kan sathaya du tokin Christian hey Christia ti angkhanin kan nung thei chu wangin vena hemi through channel train ka soi tumber chu khoya pokalila drugs awareness camp mo camp sang hi hey kalkonga pu signboard jak te kam huwa nimina ho konga hian mo say no to drugs ti hi
khoya po han tar reng mai chu chu ril ro om reng chu ka u nau te hi tu po he ten rui thei thil ti ho hi pathian mengin bang thei chuanin an mane a tharau mo an mane mimal tharau mai ni lo he takan chung kwa te engkim kan khwa te kan society thleng po hin effect thaya chuwangin pathian ring tabila engkim a hian pathian hin da ma ila engkim a hian pathian chaw ring ila pathian chuanin keimani tan ek ma he lali suwa phapa ne min pe thei chuanin inge tinge thil dang han min pui lowang engkim han apui don chiang lu tu chu ka soi tum ber chunia nun na hanin mishing ngai dan te mishing harsat na sang te om thena mase khame harsat na pel theinan thildang ma kan nei thei chuang lawa pathian ba kha che ek ma kan nei la chuwangin tu poni se kan generation tuna omle tur chan hemi thil thalo te pai ila pathian chaw ring ila pathian soi angangin nung tumila chu thaver nyai o tia alama me vainia hun thatak min pe a lom thu kan shil cha irong bol le zel na tura po pathian kai shwaina tun aina sa zokin lo chang zela tin du sakna kan lan che o alama me khati zong kha pu mb pradan ne na hun kan ron man thei chu ani e